Visoko preosvećeni, vaše preosveštenstvo, sveti oci, dragi prijatelji, poznavaoci, poštovaoci i oni koji ste prvi put u Muzeju primenjene umetnosti. Očigledno je tema naša večerašnja prevazišla sva očekivanja, što Muzej primenjene umetnosti kao organizatora veoma raduje. Temu znate, program znate, večeras vodimo jedan mali disput ili razgovor o ekumenizmu, a povod su dve knjige. Jedna izašla davne, 74. godine, ako se ne varam, zahvaljujući visoko preosvećenom metropolitu Amfilohiju. To je knjiga Hrišćanstvo i hrišćanska crkva, pravoslavna crkva i ekumenizam velikog poznavaoca, velikoga proučavaoca ove teme, Ave Justina Popovića, a druga knjiga je nedavno izašla, knjiga Jeromonaka, Save Dečanca, koja se zove Ekumenizam i vreme apostasije. Večeras o temi koja je veoma aktuelna, dobro znamo, o temi koja mnogima neupućenima često pamet poremeti, kako mi kažemo, biće večeras možda malo načeta. Nadamo se da ukoliko nekoliko mladih ljudi bude razumelo o čemu se u stvari radi, da smo mi svoj posao za početak završili. Ja vas molim da sednete i molim sve mlađe da po našem starom običaju ustupe mesto starijima i onda ćemo, i pored toga što je tesno, nadam se dobro, večeras punoj koncentraciji da saslušamo šta dobri znalci o ovome znaju. Molim da se pomolimo, ustanite malo, stavim nebesnim tješu duše, žive za si sjaj ispune sokroviše, blagih i žiznih vrata pridi i vselicam, i očisne sjake skverne spase blaže duše naše. Molitvama sveti Otac naši Gospodi, Isus Hriste Bog naš, pomiluj nas. Amin. Amin. Hrišćanska, drago mi je što nas ovoliko večeras ovde ima i trebalo bi da nas ima uvek na ovakvim razgovorima. Naše večerašnje goste ne treba posebno predstavljati, ali red je, pa da krenemo. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, episkop Raško-Prizrenski, visoko preosvećeni Artemije, doktor, profesor Radovan Bigović, profesor Bogoslovskog fakulteta, zatim gospodin Nebojša Krstić, glavni odgovorni urednik časopisa Obraz i jeromonak Sava Dečanac, monah Dečanski. Večeras ćemo razgovarati o veoma ozbiljnoj temi, načećemo neke stvari, ja se nadam da je ovo prva u nizu takvih večeri i takvih diskusija, pa bih zamolila, povod je veoma ozbiljan, predstoji nam vreme velikog posta, vreme kad treba da porazmislimo o mnogo čemu, kad treba da se preispitamo, a tu su upravo svetootačke knjige, svetootačka baština je prava stvar, da idemo kao uputstvo, da idemo pravim putem. Ava Justin je jedan od onih koji je ukazivao na taj pravi srednji put koji nam je poravnavao sve te odrone na putu i ja ću zamoliti preosvećenog vladiku Artemija da nešto kaže, da počnemo ovaj razgovor večeras. Blagoslovite preosvećeni, molim vas. Znate, vrlo često se u našem narodu u zadnje vreme čuje o tom pokretu u hrišćanskom svetu, ekumenizam, Svetski savet crkava
međucrkveni odnosi pravoslavnih sa nepravoslavnima i sve tako na tu temu, a mnogima često puta ti pojmovi nisu potpuno ili nisu nikako jasni i dostupni. Svi osjećamo da se tu radi samo o ozbiljnoj stvari, radi se o nečemu čega se možda treba bojati ili bar čuvati. Radi se o očuvanju čistote naše svete pravoslavne vere. Ta problematika nije nastala samo u našem vremenu, ona postoji i od ranije, još od pre 1000 godina, kada je došlo do odvajanja zapadnog dela crkve od istočne i kad je taj deo pao u jeres ili raskol sa crkvom, pa je onda bilo kroz istoriju pokušaja da se taj raskol, da se taj jaz prevaziđe. To je poznata ona Lionska unija, onda Florentijska unija, pokušaj. Sve je to propalo, jer pravoslavna punoća, pravoslavna crkva nije prihvatila nikakve ugovore ili pregovore koje su njeni predstavnici postizali sa Vatikanom, sa zapadnom ili takozvanom rimokatoličkom crkvom. U novije vreme, a to je negde od Drugog svjetskog rata na ovamo, veoma postaje aktuelno to pitanje sjedinjenja ponovo svih hrišćana, da ponovo nađemo ono jedinstvo koje je crkva imala u prvom milenijumu svoga postojanja. Ta ideja je ponikla van krila pravoslavne crkve, ponikla je u protestantskom svetu, jer oni su verovatno osjetili da njima mnogo što nedostaje od pravoga hrišćanstva i onda da bi u sjedinjenju sa ostalima možda to dobili i dopunili taj svoj nedostatak koji oni osjećaju. Upravo o tom razvoju te ekumenske ideje govori knjiga oca Save Janjića, Dečanca našega, koja večeras neće biti prikazivana kao knjiga, nego služi samo kao povod da se o ovoj opštoj temi govori. I ona je, otac Sava je uspeo u ovoj knjizi da istorijskim hodom od kraja prošlog veka, kada se ta ideja rodila, da je provede kroz istoriju do danas i da nam prikaže u toj knjizi kako se postepeno razvijao taj ekumenski pokret, kako je došlo do formiranja Svjetskog saveta crkava, kako je pravoslavna crkva postala jedan od članova toga saveta crkava, iako mi verujemo u jednu crkvu, u jednu svetu, sabornu i apostolsku, a po najnovijem popisu u tom Svjetskom savjetu crkava ima danas 324 takozvane crkve. Dakle, to je jedna problematika veoma opširna i veoma ozbiljna i postavlja se osnovno pitanje da li je uopšte moguće govoriti o sjedinjenju tako raznorodnih i raznoimenih grupacija koje sebe nazivaju crkvama ili hrišćanskim pokretima. Dok knjiga oca Justina, koja je izašla prvi put u Solunu pre negde 20 i neku godinu, tačno 74. Ona taj problem ekumenizma analizira sa čisto dogmatskog stanovišta, doktrinarno, pokazuje da pravoslavna crkva ne može imati nikakvu zajednicu sa takozvanim ostalim crkvama
koje se u novije vreme nazivaju sestrinskim crkvama itd. On govori u svojoj knjizi o tome, tačno onako kao što kaže i Sveto pismo, da ništa ne može imati zajedničko svjetlo sa tamom ili Hristos sa velijarom i da ne može se govoriti o sjedinjenju hrišćana i sjedinjenju crkava, nego se može govoriti samo o povraćanju onih koji su od crkve kroz vekove na ovaj ili onaj način otpali i udaljili se. Eto, to bi bila ovako tema o kojoj bi večeras trebalo da malo više popričamo. Ja ne bi za sada više, pa ćemo... Možda kao ilustraciju da pogledamo jedan film koji je pripremio otac Sava i on će i komentarisati. Pa vas molim se malo pažnje. Dobro da je pre nego što prikažemo film, samo da kratko objašnjenje o čemu se radi. Treću stvari smo ilustraciji određenih događaja koji su opisani u ovoj knjizi Ekumenične vreme apostasije, koji bi trebali na neki način da nam i ilustruju preko video snimka određene događaje. Radi se o filmu koji smo dobili iz Grčke, sam komentar ide na grčkom jeziku, tako da će, verujem, većina naših učesnika razgovora moći da razume o čemu se radi, a za vas ostale, ja mislim, pošto se radi čisto o informacijama o događajima, dakle nema nekog posebnog bogoslovskog komentara, dakle komentar je vrlo objektivan i govori o onome šta se prikazuje. Ja ću govoriti tako u kratkim crtama, ali eto mogli bismo da vidimo dakle prvi deo, ili tako, da ćemo posle još prikazati neke događaje. Dakle, radi se o snimcima sa skupa Svetskog saveta crkava u Vancouveru 1983. godine u Kanadi. Zatim jedan veći je zapis tu o to su snimci iz skupa Svetskog saveta crkava u Canberri 1991. godine i zatim još neki kraći zapisi, da bismo kasnije u toku razgovora mogli vidjeti i šta je bilo u Asiziju ovih godina, posljednjih u jednom kolažu zapisa, onda isto tako i najnovije događaje u Rimu prošle godine, prošloga leta, kada je njegov svetost patrijarh Bartolomej Carigradski bio u Rimu i prisustvovao pontifikalnoj papskoj misiji. Imamo episkopa Sotirija, to je grčki pravoslavni arhijepiskop Kanade na skupu Vancouveru koji učestvuje u protestantskoj misiji, noseći evanđelje i ima blagoslov narod. Preosvećeni mitropolit Hrizostom, Trilikijski, Dejl Klebove narodu Hrizusa. Ovdje imamo Canberru, pomalo Hrizostom sa predstavnicima Grčke crkve. Inače, na tom skupu su učestvovali predstavnici svih pomesnih pravoslavnih crkava. Na ovome skupu su vrlo pripremno bilo prisustvo pripadnika ne samo nepravoslavnih hrišćanskih veroispovesti, nego isto tako i nehrišćanskih veroispovesti. Isključite ton svojim tonom. Ajde. Aboriđini, australijski domorodci. Kasnije će na tom podijumu biti služena liturgija, odnosno i sama pravoslavna liturgija. Inače, karakteristična atmosfera koja postoji na skupovima Svetskog saveta crkava. Su raznovrsnih elemenata.
simbol vere Nikejsko-Carigradski, zajedno sa svim ostalim prisutnim predstavnicima Potom je mitropolit Hrizostom proiznosio reči molitve Oče naš na engleskom, na grčkom jeziku, a ostali su pratili svi na svojim jezicima. Η πατερική παράδοση όμως της Ορθοδοξίας απαγορεύει αυστηρότατα την συμπροσευχή με τους ετεροδόξους. Komentator govori kako pravoslavno predanje zabranjuje zajedničku molitvu sa nepravoslavnima, ne samo u crkvi, nego i u bilo kakvim prostorima. Amin. Let us share the feast of Christ one with another. Potom je izmenjen celiv mira učesnika. Με τον ασπασμό της ειρήνης. Ο λατρευτικός ασπασμός εκφράζει την πλήρη ταύτιση απόψεων και την απόλυτη ομοιότητα και ενότητα φύσεως. Αποτελεί έκπληξη η συμμετοχή του Δημητριάδος Κυρίου Χριστοδούλου στον ασπασμό του Ταμελής διομολογιακή χοροδία στην προτεσταντική λειτουργία της Λίμας. Diriguje srpski pravoslavni sveštenik, otac Miloš Vesin iz australijske Skopje. Kao što vidimo, protestanti su u posljednje vreme u svojim služenjima uveli izvesne elemente pravoslavnih bogosluženja, ali nažalost koliko malo sličnosti sa pravim sveštenom crkve Hristove. Dakle, nošenje evanđelja. U Kamberiji je posebna pažnja naglašena davanja što većim pravama ženama prilikom bogosluženja. Ovo je sada završna scena skupa kada svi učesnici izlaze u neke vrste litije. Zatim imamo snimke iz 1987. Mislim, kada je pokojni patrijarh Dimitrije Carigradski bio u posjeti Jovanu Pavlu II. Papu Rimskom. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Κύριος Δημήτριος. Prisutni ostali predstavnici Carigradske patrijaršije. Lecture du livre d'Isaïe. Ovdje imamo blagoslov evanđelja i kasnije ćemo vidjeti veoma slične snimke posjete svetosti patrijarha Bartolomeja Carigradskog Rimljana. Ευλαβής κληρικός έγραφε τον Δεκέμβριο του. Znači imamo jedan vrlo zanimljiv snimak koji prikazuje posjetu patrijarha Bartolomeja Upsali, Švedskoj, dakle reč je o proslavi 400 godina proglašenja luteranskog veroispovedanja u Švedskoj, kada su Šveđani napustili okrilje rimokatoličke crkve i postali samostalni. Tom prilikom patrijarh je uzeo učešće. Vidimo, tu je bio sada u hodu jednom. Heliga evangelium. Så skriver evangelisten John. U toku svečanosti on je predao švedskom arhijepiskopu srebrni putir, govoreći na engleskom jeziku, mu daje putir pomirenja, kako bi mogli da opšte svetim tajnama iz ovoga putira što pre. Nakon toga je, pošto bi bilo mnogo dugo da se prikazuje sve, skratili smo, arhijepiskop upotrebio putir u službi i da bi posle išlo, dakle, pričešćivanje vernika. Tu vidimo i žene sveštenice također koje su prisustvovale.
Iznenada je počeo da se peva pričesna pesma, dosta neobično. Ono što je zanimljivo nije toliko i sam njihov način bogosluženja, već ono što se desilo posle toga, to ćemo vidjeti upravo sada, kada patrijarh Bartolomej zajedno sa dva biskupa i kardinalom blagoslivlja liturgijskim blagoslovom ovaj bezakonji skup. Και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. To bi bio za sada prvi deo. Da govorim malo o knjizi Oca Save. Naravno, imao sam prilike da to se skoro pojavila, vidim knjigu Oca Justine iz 1975. godine, da je nekako nabavili Grčke krijumčari. Ekumenizam, nema nikakve sumnje, jeste pojava modernog doba, jeste jedan izazov koji zaista stavlja na velike muke pravoslavnu crkvu celinu. Jasno se vidi zbog čega. Zato što unutar same pravoslavne crkve postoje bezbrojni stavovi upravo o ovom pitanju, koji, ja moram da priznam, mene prvo služuju. Evo, priznajem da me služuju. Moram da budem iskren i zašto. Naša crkva, i uključujući sve pomesne pravoslavne crkve, preko svojih sabora, episkopa, najuglednijih teologa, direktno su učestvovale i učestvuju u ekumenskom pokretu. Što znači, ako je ekumenizam jeres, kosmičko planetarno zlo koje treba da uništi pravoslavlje, onda to znači da direktno pravoslavne crkve rade na svom sopstvenom uništenju. Kažem, učestvuju sve pomesne pravoslavne crkve, učestvuju najugledniji učitelji, odnosno teolozi, u tom dijalogu. Ja da ih ne pobrajam sada, ima ih mnogo, uključujući i ovdje prisutnog metropolita Amfilohija, za me ne znam sigurno, dakle, najuglednije ljude. Blagoslivljaju, odlaze, onda u stvari šta da kažemo mi, obični ljudi, šta je u stvari u pitanju? Nema odgovora na to, nikada pravoslavne crkve nisu uspjele da smognu snage, da sednu, da na saborski način, kako je to već vekovna praksa pravoslavne crkve, daju jedan jasan odgovor šta je u stvari ekumenizam. Jer ovako mi pričamo o jednoj apstrakciji. Ispada da se po tim svašta može podvesti, svašta se može podrazumevati. Naime, kad gledate pravoslavne teologe, oni su otprilike razumeli, bar onaj koji sam ja čitao, dijalog kao vrstu svedočenja, ni po koju cenu odricanje od pravoslavlja, već razgovor, mukotrpan dijalog, jer su osjećali bol i želju da se uspostavi ponovno jedinstvo podeljenog hrišćanskog sveta. I svuda i u svakoj prilici, mogao bi da ih citiram, oni su to ispredočili, pokušavajući kao najbolji metod da se na crkvenim osnovama vodi taj dijalog. Najugledniji ljudi crkve koji odlučuju o svemu, to su episkopi, oni su izgleda najčešće ekumenizam shvatali kao neku vrstu crkvene diplomatije. S druge strane, ekumenizam jedno je dijalog sa rimokatolicima, drugo je dijalog sa protestantima, sasvim ih treba razlikovati, sa Anglikancima, a sasvim nešto četvrto ili peto dijalog sa takozvanim nehrišćanskim religijama. Mi nemamo nikakve stavove i to uopšte ne pravimo tu razliku, iako razlike moraju da postoje i treba da postoje. Svi pravoslavni teolozi su praktično, ne znaju i o čemu bi se vodio dijalog recimo sa protestantima, jer ne znamo koliko su otuđeni, sve na nekoj sociološkoj ravni. Ima drugi paradoks, da su
predstavnici svih pravoslavnih crkava, odnosno zvanični predstavnici, zabranili interkomunijom, a to znači zajedničke molitve. Posebno euharistijsko opštenje, to je ostalo. I mislim da je to, koliko ja znam, evo nek ispravi metropolita Amfilohije, da to nije sporno bilo ni za jednu pomesnu pravoslavnu crkvu. Dakle, jesmo za razgovor, jesmo za dijalog, ali dijalog koji ima jasne granice dokle može. Dajemo ono što možemo, ono ne možemo, sam identitet svoj da izneverimo. A upravo identitet crkve se projavljuje kroz Euharistiju. Vidjeli ste na snimcima, imati ovako u praksi, upravo sasvim nešto drugo. Onda ja postavljam zaista pitanje kako može pravoslavni vernik, običan, neupućen, šta da radi. Mi možemo sada, kao što ima tumačenja, da kažemo ne priznajemo te episkope. Ne priznajemo Vatikanskog patrijarha jer se sastao sa rimskim papom. To su bolesna tela, bolesni delovi naše crkve, mi ćemo sami. Ali ako budemo to radili, onda nužno završavamo u protestantizam i sami. Nužno završavamo ili tražimo neki svojevrsni prezbiterijalnu crkvu. Dakle, to je zaista ozbiljan problem. I onda, dakle, imamo otprilike 3 stava. Jedni koji su a priori protiv ekumenizma, imaju svoje argumente i razloge. Ima drugi koji ga a priori prihvataju, bez ikakvih ograničenja. I ima ovaj 3. stav, ajde da ga razvijemo neki carski put ili srednji put, koji su otprilike ekumenizam da ali. Bojim se da će zaista ovo što s pravom je mitropolit istakao, da to može da izazove ogromne drame u pravoslavnoj crkvi, ali je pitanje kako i na koji način upravo tome pristupiti. Ja ne vidim pouzdani put, već upravo onaj put kojim je pravoslavna crkva vekovima rešavala sve svoje probleme. A to je pomesnim i vasiljanskim saborima, čije bi odluke onda bile date na recepciju, na proveru celog crkvenog tela i ako budu od cele crkve usvojene, onda se može da se kaže da je to stav crkve. Bar koliko ja razumem logiku i prirodu vasiljanskih sabora. Ni pravoslavni nemaju takvih sabora već 1000 godina. A evo da postavim i pitam, čak i ove sabore lokalne, pomesne kakve imamo, vernici, pa i mi, zašto da ne kažem to iskreno, sveštenici, šta se na saboru zbiva, mi u poslednje vreme možemo da saznamo nešto, eventualno naših dragih novinara, neko zvanično saopštenje. E sad, druga stvar, otac Justin, šta je vrednost posebno njegove knjige, kako ja razumem, jeste upravo što je on postavio u naše vreme identitet same pravoslavne crkve. Ja se bojim da taj identitet je dramatično, do zastrašujućih razmera poljuljan. Mi imamo sve u teoriji pravoslavlja. U praksi imamo protestantizam i katolicizam. Odnosno u načinu života, u načinu postojanja. Mogao bi da vam navedem mnogo argumenta da to dokažem. Uzmite ustrojstvo Srpske crkve, ovo zvanično, oficijalno Ustav Srpske crkve, tipično vatikanski model. U suštini. Uzmite našu praksu, dva Srbina ne mogu pravoslavna, ne mogu zajedno, šta je to nego protestantski individualizam? Šta je to drugo? I pitanje još nečega, vrlo važno. Šta čini identitet crkve? Da li tekst, kanon, a onda ćemo mi putem logičkih operacija na osnovu toga izvesti neke zaključke i kažemo to je merilo istine, to je kriterijum istine, ili je crkva merilo istine? Ako, a često smo skloni, da recimo uzmemo neke izvore, svejedno bilo koje, sve te oce selektivno, uzmemo ono što nam odgovara i iz toga izvučemo jedan opšti zaključak, generalni stav i proglasimo tom merilom istine. To je naš manir. Optužujemo rimokatolike za skolasticizam, a upravo je, sami ga primenjujemo, jer šta je drugo od skolastika nego identifikacija našeg mišljenja sa bićem, sa samim Bogom, poistovećenje našeg mišljenja i Boga.
klasična ontologija evropske metafizike, u koju i sami, nažalost, upadamo. S druge strane, u teologiji, i takako imamo, to je možda velika zasluga metropolita Amfilohija, koji, bar da ja znam, prvi počeo da govori o to apofatičkom karakteru pravoslavne teologije sveukupne. Sve su, kažem, to problemi i rane i drame, koje zaista muče naši. Ja molim, zaista, da možda na prvom saboru, da ne budemo mi u situaciji sada da ocenjujemo da li je Vaseljenski patrijarh jeretik, da li je cela Vaseljenska crkva, patrijarši, svi da su jeretici, raskolnici i tako dalje. Ja nemam tu hrabrost da ih proglasim, to je jedna mučenička crkva koja ima balonu vera. I nije zgodno, ali je bilo dobro da naš sabor, hvala Bogu, imamo u saboru izuzetne bogoslove, izuzetne teologe, istovremeno, i kada ste odgovorni za učenje crkve, da postavite to sa punom odgovornošću i da ne dođemo u situaciju da, recimo, evo imamo u praksi, sinod, njegova svetost, Bogoslovski fakultet organizuje ekumenski skup u kojem bi učestvovao, odnosno prisustvovali, da kažem, prisustvovali se mitropolitski, jasno prisustvovali, mnogi od vas isto tako. S druge strane, jedan čovek, opet sa svojim argumentima, moramo da proglasimo to jeres. Da je to zločin, da je to planetarno zlo koje je smišljeno da uništi pravoslavlje. Nisu to bezazlene stvari, po mom mišljenju. I dobro je, kažem, što je ova knjiga i oca Justina, one su potpuno različite i dobro je što su različite, dobro je što otac Sava zaista sa mnogo truda i ljubavi skupio razne podatke, informacije, događaje, dokumenta koja su bila za nas nepoznata, ali mi je žao. Stavio je na tapet samo jednu crkvu. Zašto nije stavio srpsku crkvu? Ne, dobro. Zašto nije stavio rusku crkvu, bugarsku, rumunsku? Zašto ne sve? Ja mislim, nema nikakve razlike. Molim vas, pa u Rimu, u Asiziju su bili predstavnici srpske crkve. Nije on išao privatno, nego je išao u ime srpske crkve, u ime sabora. I tako dalje. I na svim ovih konferencijama. I s treće strane, ima nešto drugo još što je vrlo važno, a to je pravoslavni, kad nam treba izgleda ekumenizam, otprilike kad tražimo novac, onda to ne smeta. I interesantno da su najveći antijekumenisti najbolji potrošači takozvanih ekumenskih dobara. I to nije teško dokazati. Pa znate, mislim, to sve o nama daje jednu vrlo bolnu sliku i zaista dovodi nas u jedno mučno stanje duha, čak i one ljude koji možda malo više znaju, da ne govorimo onih koji ne znaju dovoljno i ne razumeju ni samo pravoslavlje, a ne možemo da znamo. Prema tome, nema drugog zaista puta nego na crkven način prići tim problemima, tom izazovu sa punom odgovornošću i razume se u saradnju sa ostalim progresnim pravoslavnim crkvama. Treća stvar, ekumenizam i Svetski savet crkava, ne znam baš da li, to su opet naravno dve različite stvari. Recimo, Rimska crkva je s pravom. Mi smo crkva i hoćemo da imamo dijalog i odnose sa svima. Oni su na tom drugom Vatikanskom koncilu izdali celu jednu knjigu, dekret o ekumenizmu. I nijedan katolički vernik tačno zna kako da se odnosi prema pravoslavnima, šta su pravoslavne crkve za njih, kako da se odnosi prema budistima, jeremi i tako dalje. I on zna, to je stav moje crkve. A ovako, ja sad samo što mogu na osnovu, hoću recimo da verujem metropolitu Amfilohiju, kažem, to je stav crkve. Ili stav temi, ili ocu Justinu, ili sve bilo kome. Nemamo stav crkve. Može neko da kaže imamo kanone, imamo sve to tačno i znamo svi te kanone. Ali nikada kanoni ne čine identitet crkve, nego crkva za identitet kanonima. I crkva je šira od svih kanona. S druge strane, na kanone se pozivamo kad nam trebaju, a kad nam ne trebaju, vidimo nam crkva ne funkcioniše na kanonskim osnovama. Sama ne može da izdrži kanonsku proveru. Ili bi ozbiljno ta provera bila dovedena, toga smo svi svesni. Eto za početak toliko. Prosto su pitanja i moja
hvala. Pošten srpski sveštenik pošteno govori. Ja ću zamoliti, znam da bi sigurno metropoliti Vladika nešto i rekli povodom ovog, ali već molim za dopuštenje da gospodin Nebojša Krstić kaže nešto. On je u časopisu Odred Sveto pisao, on je drugi su ljudi pisali u časopisu Odred, pa da čujemo Nebojšu i onda otvorešno odred. Knjiga oca Justina Popovića i knjiga oca Save Janjića nije moglo da se opne sledećem utisku, a to je da je ekumenizam duhovni zločin. I to duhovni zločin po primuštvu, par excellence. Vladika Amfilohije je napravio jednu precizno smislenu razliku između rimocentričnog i ženevocentričnog ekumenizma. Jedan i drugi ekumenizam se svode na antihristocentrični ekumenizam. Jedan i drugi su nehristocentrični. Jednom i drugom ekumenizmu Hristos nije smisao svake svoje delatnosti. Nijednom od ovih oblika ekumenizma Hristos nije ni početak, ni utočište. A tek kada se govori o ekumenizmu u onom najširem smislu, u kojem trebaju da se uključe i takozvani nehrišćani, pripadnici raznih neznabožačkih religija, čak i satanisti. On je u onom najkrajnjem smislu prožet duhom satanizma. Biću slobodan da vas što kraće mogu podsjetim na jedan dokument kojim su se služili naši blagoverni i hristoljubivi preci, a to ne slučajno i ne bez razloga, jer ako se pozivamo na državotvorni i predstavlja duhovni i politički kontinuitet sa našim blagovernim precima, onda trebamo znati kako su se oni ophodili u, ako ne sličnim situacijama, onda u onim situacijama koje mogu biti anticipacija ovih budućih događaja. U zakoniku cara Dušana, koji, kao što znamo, sav leži i proističe iz krmčije Svetog Save, na samom početku govori se o duhovnim stvarima, to jest o čistoti hrišćanstva, to jest hristijanstva. U to vreme naši vladari su bili pobožni i čestiti, za razliku od današnjih vremena, pa su se u svojim zakonskim dokumentima prvo starali za čistotu vere, za pobožnost. Oni kažu o hrišćanstvu, najpre za hrišćanstvo, to jest ovim načinom da se očisti hrišćanstvo, to jest ovim obrazom da se očisti hrišćanstvo, kako stoji u starosrpskom originalu. I u sledećim članovima se o rimokatolicizmu, to jest o papizmu, govori sledećim rečima. Jeres latinska, vera latinska, azimstvo, to jest upotreba besklasnih hlebova i poluverstvo. To je maksimum u kojem se može ići, u kojem se išlo u vreme naših svetih vladara, u ljubavi prema rimokatolicima kao jereticima. Nazivati ih poluvercima, za razliku od neznabožaca koji su zloverci ili krivoverci. Ako su naši blagoverni i hristoljubivi vladari znali šta je hrišćanstvo, a mi danas uvek moramo kao da se pravdamo, da kažemo mi smo pravoslavni hrišćani. U srednjem veku u Nemanjičkoj Srbiji hrišćani su bili samo pravoslavni, ostali nisu bili hrišćani. Jedan zanimljiv član koji kaže, ako se poluverac, to jest rimokatolik, oženi hrišćankom, misli se na pravoslavnu srpkinju, da se krsti u hrišćanstvo ako uzljubi, to jest ako iz ljubavi prihvati veru u Boga živog i istinitog. Dakle, ne nasilno, nego samo iz ljubavi. Kaže, ako li se ne krsti, da mu se oduzmu žena i deca i da im da deo od kuće, a onda se odavna. Pravoslavni su svoju veru branili mačem i ognjem. Oni su polagali svoje živote za krst, čast i slobodu, zlato, ali nikad nisu mačem i ognjem nametali svoju veru drugima, za razliku od ostalih pseudohrišćana. Konačni oblik nasilnog nametanja lažne vere, koju mi poznajemo pod imenom ekumenizam, je drugačiji. Ne događa se više kroz oblike mača i ognja, već na jedan perfidni način lažne ljubavi, to je sentimentalizma i polaganja nade da će se probuditi emocije kod pravoslavnih koji su nepokolebivi u veri.
ako zaista znamo da je ljubav sveza savršenstva, kako kaže sveti apostol Pavle, sintesmos teliotitos, a ne neko intrapersonalno stanje, ne neko sentimentalno stanje ljudskog bića, onda moramo znati da ništa ne činimo dobro jereticima ili poluvercima, u svakom slučaju ne pravoslavnima, time što im se izručujemo u duhovni zagrljaj. Jer po rečima nedavno upokojenog mitropolita Sankt Peterburškog Jovana, velikog antiekumeniste i velikog čuvara ruskih zavetnih vrednosti, velikog borca za pravoslavnu državotvornost, on je u svom posljednjem tekstu pod naslovom "Pazite da se ne uplašite", koji ćemo ako Bog da objaviti u sljedećem broju obraza, upozoravao da je ekumenizam pre svega jedno obolenje, bolest, a sa bolesnim se ne možemo u potpunosti, kako kaže mitropolit Amfilohije, na jedan organski način spojiti. Moramo ga lečiti ako imamo sredstva. Ako nemamo sredstva, onda se trebamo čuvati da njegova bolest ne pređe na naš organizam. I kako je profesor Vigović govorio o raspadu, to jest o rastakanju crkvenog identiteta od jeresije, odnosno od virusa ekumenizma, ako želimo da održimo svoj srpski duhovni identitet, ako želimo da očuvamo svoje zavetne vrednosti, onda moramo biti naoružani oružjem, duhovnim oružjem, onda moramo znati kako se treba odupreti svim atacima ekumenizma, koji je zaista, bez ikakvog preterivanja, bez ikakve emfaze, samo jedno od oruđa u uspostavljanju novog svjetskog poretka. Svi stratezi, mislim na politikološke stratege novog svjetskog poretka na čelu sa Huntingtonom i još nekim drugim teoretičarima iz Amerike, nas ne doživljavaju isto vredni. Huntington kaže u jednom ogledu, tamo gde počinje pravoslavlje i islam, tamo prestaje Evropa. Možemo se mi trsiti i siliti iz petnih žila da uđemo u Evropu, ali mi smo nepoželjni tamo. To je Evropi o kojoj je lepo govorio otac Justin Popović. To je Evropi koja je zaista duhovna bludnica. Ne smemo obavljati tuđi posao. Rimokatolici su izgubili svoj duhovni identitet i protestanti, ali mi moramo očuvati svoj duhovni identitet. Poetski strateg srednjovekovnog rimokatolicizma, veliki pesnik Dante Alighieri, je, kao što znamo, svetog kralja Milutina smestio u pakao u svojoj poemi. To je sudbina svakog pravoslavnog vladara, to je sudbina svakog borca protiv ekumenizma, to je borca za očuvanje duhovnog identiteta. A znamo da se sveti kralj Milutin odupreo pokušaju uspostavljanja unije u početkom 13. veka. I ovaj dokument koji sam malo čas citirao, to je samo neke njegove delove, je iz sredine 13. veka. I zato, draga braće i sestre, iz sveg srca preporučujem knjigu oca Save Janjića, knjigu koja je pisana iz ljubavi, ona nije pisana iz mržnje, ona nije pisana, oprostite zbog grubog izraza, radi pljuvačkog etiketiranja. Ona je pisana kao štivo upozorenja i opomene šta se može desiti srpskoj zavetnoj zajednici ako se odrekne onoga što je čini delom naroda Božijeg. A Srbi su zaista deo naroda Božijeg. Srbi su zaista laos, a ne demos, beslovesna rulja. I da bi ostali, da bi opstali u svojoj istorijskoj i metaistorijskoj odgovornosti, onda moraju biti ona pitoma maslina telu Hristovom, onda se moraju hraniti telom Gospodnjim i piti krv Gospodnju, jer to je jedino pravo oružje u odbrani od svih duhovnih zločina i od svih pokušaja da se mi svedemo na jednu beslovesnu rulju. Hvala vam na pažnju. Da čujemo oca Savu, on ne voli mnogo da se o njemu govori, kao što i priliče monahu, o njemu delo govori, a po delima našim će nas poznati, ali da ipak da nešto kaže. Kako je došao na ideju, napisao knjigu? Ne bih još mnogo sam o knjizi govorio, knjiga tu je napisano ovako što sam uspeo da skupim. U stvari to ne bih rekao da su to neki moji stavovi, ipak mislim da nisam u poziciji da dajem lične stavove na ovakve krupne stvari, ipak pokušao sam da pronađem izvesne stavove pojedinih autoriteta naše pravoslavne crkve koji su već govorili o ovoj pojavi
Ja bih iskoristio ovu priliku da ovom nekom svojim uvodu, svom kratkom, najpre pročitam reči svetoga Maksima Ispovednika, koje i otac Justin Ćelijski, sveti Ava Ćelijski navodi u svojoj knjizi, koja sasvim jasno pokazuje jedan stav zdravog pravoslavnog odnosa prema ostalim ljudima koji nisu u pravoslavnoj crkvi. Dakle, citiram njegovu 12. poslanicu, da se kaže: ja ne želim da se jeretici muče, niti se radujem njihovom zlu, Bože sačuvaj, nego se većma radujem i zajednički veselim njihovom obraćenju. Jer šta može vernima biti milije nego da vide da se rasture na čega Božija saberu jedno? Ja nisam toliko pomahnitao da savjetujem da se nemilost više ceni nego čovjekoljublje. Naprotiv, savjetujem da treba sa pažnjom i iskustvom činiti i tvoriti dobro svima ljudima i svima biti sve kako je kome potrebno. Pritom jedino želim i savjetujem da jereticima kao jereticima ne treba pomagati na podršku njihovog bezumnog verovanja, nego tu treba biti oštar i nepomirljiv. Jer ja ne nazivam ljubavlju, nego čovjekom mržnjom i otpadanjem od božanske ljubavi, kada neko potpomaže jeretičku zabludu na veću propast onih ljudi koji se drže te zablude. Ove reči pokazuju nam jedan zreo svetootečki stav, koga svi zapravo treba da se držimo, jer iako zvanično, da kažem, ne postoji jasno artikulisan stav crkve, konkretno po ovom najnovijem pitanju ekumenizma kako se javlja u današnje naše vreme, ipak na osnovu stavova svetih otaca možemo da vidimo da postoji jedan svetootečki stav po tom pitanju. Dakle, cilj nije da pravoslavna crkva bude getoizirana, da se zatvori u mržnji prema svima, da živimo po nekom opsadom, kao što nas naši trenutno vlastodržci pokušavaju uveriti da smo pod nekom opsadom celoga sveta. Pravoslavna crkva pozvana je da prenese reč istine Hristove svima ljudima ovoga sveta. Ona treba biti otvorena. Jedino pitanje koje se postavlja jeste kako treba da bude svedočenje te vere. Pojam dijaloga kakav on danas postoji, kakav se vodi na raznim konferencijama, simpozijumima, sastancima i sama atmosfera koja vlada na tim skupovima, može se reći potpuno odudara od prakse prethodnih vekova. Dakle, reč je o jednoj sasvim novoj formi dijaloga, jer koliko se moglo vidjeti ranije, sveti oci jesu stupali u dijalog sa pripadnicima drugih veroispovesti, ali to imaju sasvim drugačiji karakter. Pre svega tražilo se ispovedanje, a ne dijalog kao pokušaj traženja neke istine koju nemamo ni mi ni oni, pa sad ćemo nekako rekonstruisati, naći, bogoslovski naučno istražiti. Istinu nema potrebe da tražimo, mi je već imamo, jer ako se odreknemo da je nemamo, odnosno ukoliko prihvatimo činjenicu da moramo da je tražimo i naučno bogoslovski otkrivamo u bogoslovskim dijalozima sa nepravoslavnima, samim tim pobijamo činjenicu da je pravoslavna crkva ono što sama njena reč kaže. To nije nimalo, da kažem, pretenciozan naziv, nije sramota reći da je naša vera jedina ispravna, jer samim tim pravoslavni jesmo, dakle oni koji pravilno slave i slove o Bogu. Eto, dakle, prema tome, u ovoj knjizi sam upravo pokušao da pokažem i navedem više tako primjera iz starih i savremenih otaca i uporedim njihove stavove sa našim savremenim događajima i ukažem da postoji jedno verovanje i ubeđenje većeg broja ljudi u pravoslavnoj crkvi da trenutno ovakav način ekumenizma kakav postoji, kao što reče već visokopreosvećeni mitropolit, ne doprinosi uspostavljanju istinskog hrišćanskog jedinstva, već naprotiv, evo, toliko razgovaramo sa Anglikancima, oni uvode rukopoloženje žena. Zatim, sa rimokatolicima toliko već raspravljamo, najnovija papina enciklika Utunum Sint jasno pokazuje da Rim prihvata sjedinjenje svih hrišćanskih veroispovesti, ali pod plaštom papinog primata koji se sada nudi u jednom drugačijem pakovanju, dakle ne kao autoritet vlasti, jurisdikcijske vlasti na pravoslavnoj crkvi, nego kao
neko breme koje će onda uzme na svoje leđe i očinski ponese odgovornost za celu pastvu Hristovu. U svakom slučaju radi se o pozivu na uniju, samo u jednom drugačijem izdanju. Eto, dakle, jedno mišljenje koje se može u stvari izvesti iz ove knjige, koje sam pokušao da istaknem, jeste da bi bilo veoma važno, kao što reče profesor Vidović, da se ovo pitanje što pre saborski ispita, da se postavi pitanje zašto se toliko ulaže energije u razgovore i dijaloge sa nepravoslavnima, a u samoj pravoslavnoj crkvi imamo dosta nejedinstva. Recimo, zašto se nema dijaloga? Recimo, poznato je da Carigradska patrijaršija ne priznaje Rusku zagraničnu crkvu, ona smatra da ona neblagodatna, da ona ne postoji blagodat Svetoga Duha. Samim tim Sveti Jovan Šajndarski nije svetitelj, mnogi svetitelji crkve nisu svetitelji. Dakle, to je jedan ozbiljan stav, ne postoji opštenje. Zatim, problem starokalendaraca u Grčkoj je jedan veoma bolan problem. To nije samo problem Grka, nego i vlastele pravoslavne crkve. Dok se katolicima izmenjuju, jednokatolicima izmenjuju vrlo kurtoazni izrazi sestrinskih crkava, braća u Hristu, naprotiv, prema braći jedne vere, ali koji se razlikuju u nekim stavovima od pripadnika zvanične crkve, koristimo veoma oštre izraze i same izraze jeretika, tako da sam čuo da su prilikom čitanja anatema jeresi na nedelju pravoslavlja spomenuti u Grčkoj nekim crkvama i starokalendarci. Svakako to je jedan pokret koji je, kome mnogo može da se govori, ovdje je nešto malo napomenuto. Nažalost, jedan veći deo toga pokreta otišao je u veliki ekstremizam, čak i u svojoj kulu na Duha Svetoga, jer negiraju tajne zvanične grčke crkve i samim tim i svih drugih pravoslavnih crkava koje učestvuju u ekumenskom pokretu, pa čak i onih koji ne učestvuju. Dakle, imamo potpuno te ekstremne struje, ali ima i onih koji imaju i umerenije stave, dakle, tu opet ne postoji neka uniformnost. Prema tome, postavlja se jedno pitanje, da zar ne bi prvo trebalo uložiti najviše napora da se uradi nešto na pravoslavnom jedinstvu, jer te pravoslavnog jedinstva nemoguće, dakle, govorio je još u svoje vreme Svetljava Justin Ćelijski, nemoguće je sabrati istinski pravoslavni sabor, jer ako će to biti sabor u kome neće biti predstavnika jednog dela crkava koje zvanično nisu priznate, eto samo zbog toga što se, recimo, Carigradska ili ona ili ova patrijaršija ne slaže sa njima, da li to može značiti da je moguće uspostaviti jedan legitiman vaseljanski sabor koji će doneti legitimne odluke. Veoma je zanimljivo pročitati mišljenje oca Justina Popovića po tom pitanju i on je uputio svoje vremena i svoj predlog i svoje savjete i predloge sabora Tvereskom. Dakle, cilj ove knjige nije da da odgovore, već da postavi pitanje, kao što je i cilj i ovoga našeg skupa koji postavljam večeras, ne da dotiramo mak na konac, već da na neki način postavimo određena pitanja i time izrazimo jednu zabrinutost naroda pravoslavnoga zbog veoma važnih pitanja, to su pitanje vascele crkve. Jer u posljednje vreme nekako sve se više pod crkvom podrazumeva upravo samo hijerarhija. Dakle, crkva je rekla narodu vrlo često šta crkva misli o tome, dakle misli se šta misli hijerarhija o tome. Međutim, svakako potrebno je jedno to pitanje, dakle, osjetiti u celokupnoj crkvi, dakle, i u svim sferama života. Dakle, ja bih sada ne bih više govorio o tome, ja bih prepustio više našim ženjenim sagovornicima da nešto kažu još više o tome, a eventualno posle da se i postave neka pitanja koja bi pomogla da se na neki način stvari još možda više rasvetli i da oni koji su pozvani da o tome nešto kažu više i autoritativnije, upravo to i kažu ovom prilikom. Zahvaljujem. Koliko je važna tema i koliko je značajno to što se govori, koliko je bolno i interesuje ljude,
svedoči vaše prisustvo ovde i to tako strpljivo, iako nismo očekivali zaista da će toliko ljudi biti. I jedno od pisama, mislim da je to opšta želja, ako je moguće u nekoj većoj sali organizovati ponovo ovo predavanje sa filmom, mnogi prisutni nisu mogli videti film, a predavanje treba ponoviti. Pa ja se nadam da ćemo to sigurno uspeti kad bude vremena, volje ima. Sad zamolimo gospodina Milovanovića da kaže nešto kao domaćin kuće. Ja bih prvo zamolio, koliko mitropolit i prosvećeni hoće da kažu još nešto, ja ću na kraju samo. Ja bih još rekao samo par reći. Tema je toliko važna i toliko bitna za svakoga pravoslavnog čoveka i za nas kao pravoslavni narod hrišćanski, a vreme je i suviše kratko da bi se mogli da pretendujemo na to da potpuno iscrpemo večeras razgovor o ovoj temi. Ipak ja bih htio samo da pojasnim možda neke stvari. Večeras se mnogo reklo ovde divnih reči, mišljenja i sve, ali ja bih htio da naglasim da je osnovno pitanje ekumenizma u stvari molitveno opštenje pravoslavnih sa nepravoslavnima. To je onaj problem koji se postavlja pred sve nas kada vidimo ovo što predstavnici mnogih pa i naše pravoslavne crkve čine na tim ekumenskim skupovima. Očigledno ne idu da svedoče pravoslavnu istinu, nego da molitveno učestvuju i saslužuju sa nepravoslavnima. To je onaj osnovni problem koji i sablažnjava u stvari našu pravoslavnu crkvenu punoću. Da bi se na to pitanje odgovorilo, trebalo bi sigurno mnogo još vremena. Pre svega, postavlja se pitanje ko su pravoslavni, a ko su nepravoslavni. Mora se ti pojmovi razbistriti, razjasniti, da bi mogli da govorimo da li je moguće po kanonima, svetim kanonima crkve pravoslavne, bilo kakvo molitveno opštenje među njima. Pravoslavni niti postoje, niti se mogu shvatiti izvan jedne svete, saborne i apostolske crkve. Jer su oni njen živi organizam. Stoga nema ni crkve bez pravoslavnih, niti pravoslavnih bez pravoslavne crkve. Crkva koju bi sačinjavali neki drugi ljudi, a ne pravoslavni, ne bi bila ta jedna sveta, saborna i apostolska crkva. Bila bi to pseudo-crkva, ili kako kaže psalmopevac David, cerkov lukavnujuštih. I mi imamo danas tu nemilu pojavu da mnogi predstavnici i predstavnici pravoslavnih crkava učestvuju molitveno, iako kanoni izričito zabranjuju svako molitveno opštenje sa nepravoslavnima i predviđaju najtežu crkvenu kaznu za to. Ako je laik da se odluči od pričešća, ako je klirik da se raščini, da se svrgne. Znate, a mi sve to posmatramo mirno, čudimo se šta se to događa, ali niko ništa ne preduzima. Već je rečeno ovde da je zaista krajnje vreme, minutu do 12, da makar naša pravoslavna crkva smogne snage i zauzme ispravan svetotački stav po tome pitanju i saborski reši i odluči da napusti tu sataninu zbornicu gde ima 324 crkve, a mi u simbolu vere ispovedamo samo jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu. Ja sam prošle godine na saboru
podneo zahtjev pred svim arhijerejima naše crkve, pismeno, da se o tome diskutuje i da donesemo takvu zajedničku odluku. Pritisnuti raznim problemima savremenih događanja, nije bilo vremena da se toj posveti pažnja i odlučeno je da se to pitanje odloži za sljedeći arhijerejski sabor. Nadam se sada u maju da bismo zaista morali da pred naš pravoslavni narod izađemo sa svojom jasnom odlukom po tome pitanju. Hvala. Samo kratko nekoliko tačaka iz ove knjige oca Save, koje i on ovdje pomenuo u vezi starokalendaraca, on o tome dosta govori. On pominje tradicionalizam kao, tako da kažemo, pravoslavni stav koji je predanjski. Moram da kažem da, s obzirom da znam grčke starokalendarce, da to nije tako jednostavan problem. Znate, to jeste bolno i tužno to što se dogodilo 1923. godine, ali nažalost stanje starokalendaraca u Grčkoj pokazuje koliko je opasno i opako izaći, odvojiti se od crkve. Koliko istinita riječ svetih otaca da se svaki raskol se ne može opratiti ni mučeničkom krvlju. Zaista starokalendarci su jedan dio grčkog naroda. Oni kažu da ih ima i do milion, nema i toliko, sigurno nisu oni toliko brojni u Grčkoj, ali to je dio naroda jednostavno čestitog, vjernom crkvi, vjernom Bogu, ali koji na trenutke zaista nema ima revnosti, ali ne po razumu, kao što im se to s pravom izgovara, i ne samo od onih zadrtih novokalendaraca, nego od ljudi koji su imali velike ljubavi i prema starom kalendaru i prema njima, ali ništa nisu mogli uspjeti. Pominjem samo oca Epifanija Teodoropulosa, koga navodi ovdje otac Sava, onda oca Filoteja Zervakosa, vladiku Augustina, koji dugo vremena pokušavao svim sredstvima nekako da premosti taj jaz, međutim nije uspio. Jer ne samo kod Matejevaca, koji su zaista krajnji ekstremi, nego i kod drugih grupa. Koliko sad znamo, oko 7 raznih grupacija u Grčkoj koje se međusobno anatemišu. On ovdje navodi mitropolita Kiprijana iz Svete Justine i manastira iz Filiji. Ja njega lično znam, dok je bio arhimandrit, išao sam u njegov manastir, ali znam i to, nažalost, da je on raščinjen od kanonske grčke crkve. Da je poslije toga raščinjenja on otišao kod starokalendaraca, a onda, koliko znam, da su ga i starokalendarci i Hrizostomovi raščinjeni. I to je nevolja i muka. Pa onda je kasnije on, ne znam, to nije dovoljno jasno kako je on stvarao taj svoj sinod i ko je se njega, on nije priznao to starokalendarsko raščinjenje i kako je on uspostavio kontakt sa ruskom zagraničnom crkvom. To mi nije dovoljno jasno, još uvijek ja dobijem taj njegov list. I on je sad stvara svoju jerarhiju, ima episkop u Africi, ima dvojicu u Italiji, jedan od njih je ovako zdrava pojava, drugi je jedna ličnost veoma ovako ozloglašenih moralnih kvaliteta, kako da kažem, koji se tu našao ko zna kakvim putevima. Tako da je sve to nekako dosta mutno i čudno za rumunsku, a u starokalendararsku crkvu ne znam. Znam da ih ima dosta, da je to zaista pobožan narod. Za rusku zagraničnu crkvu to je činjenica da je to crkva koja je
ponijela rane Hristove na sebe, koja je raspeta crkva, koja je zaista posvjedočila Gospoda na svih 5 kontinenata, koja naravno ima i svojih mana i nedostataka. Jedno od njih jeste upravo to što je se najviše prigovara i što je prigovorio naš sabor i naš patrijarh, da su oni počeli da stavljaju paralelnu hijerarhiju u Rusiji. To je katastrofalno. To već pokazuje da to nešto nije zdravo i nije normalno, baš što se tiče sadašnje mitropolita Italija. Sam uvjeren da mitropolit Filaret, koga sam ja znao, i Antonije prije njega koji je bio, i Anastasije, koji su bili velike ličnosti savremenog pravoslavlja, da oni ne bi to uradili što radi sadašnji starac, ne znam, skoro već 90 godina, tako, koji je bio oficir carske vojske i tako imao svoje. Ali tu nešto nije zdravo, čak mislim da se već vladika Marko zapadnoevropski distancirao do određenog stepena od toga. To je nešto što ne vodi dobro, znate, ne vodi popravljanju duhovnog stanja u sadašnjoj Rusiji, nego vodi još dubljim raskolima i očevidno vodi i Rusku zagraničnu crkvu da završi onim čime je završilo staroobjačestvo u Rusiji 16. 17. vijeka. Jedan pokret veoma zanimljiv koji je, i to treba reći, sačuvao nešto što je zvanična Moskovska patrijaršija izgubila, što se tiče ikonopisa, što se tiče i drugih nekih stvari, ali je u svakom slučaju ostala jedna zajednica odvojena, zatvorena sama u sebe, koja je to tako živi i životari do danas. I taj pokret sada starokalendaraca, njegovo širenje i onda i učešće sadašnje Ruske zagranične crkve tako jasno u njemu, s jedne strane ima svojih dobrih strana, ali s druge strane možda bude veoma opasno. Stvara se jedna, tako da kažemo, pored crkve kanonske, priznate, poznate, stvara se jedna nova crkva pravoslavna na svih 5 kontinenata. Ta starokalendarska koja ima tendenciju da kalendar proglasi za dogmu života, dakle ide već u jednu drugu krajnost i sve strane bilo povezi tradicionalizma u Susavi, da zaista pravoslavna crkva je predanska crkva, ali tradicionalizam može imati dvostruko značenje. Može da bude zaista obogotvorenje okamljenih formi prošlosti koje se dogodilo sa Jevrejima u vrijeme Hristovo, i oni su radi slova ubili Hrista. To isto može da se događa i danas. Znate, što se događalo sa ondašnjim farisejima, događa se i sa nama. To je vječiti problem istorije ljudi. Tako da ne bih, kako da kažemo tako olako, prešao preko kanonskog problema starokalendaraca. Naša crkva, ona nema kontakta sa njima, ja moram da priznam, poznajem tog Kiprijana, nikad ne bi pametnim palo da se služujem sa njim, s obzirom da je on raščinjen od kanonske hijerarhije pravoslavne crkve. I opet to starokalendarske hijerarhije raščinjen, što mi je veoma žao, to je sposoban čovjek, ali je tako, ima jedan svoj stil i stav. Tako da tu postoji jedna druga krajnost, druga opasnost da odemo u tradicionalizam okamenjenih formi koje ubijaju duh, koje zatvaraju crkvu u forme istorijske prošlosti. To se vidi kod starokalendaraca u njihovom slikanju sa ikonom i slikaju u renesansnom stilu. Većina njih, ako sad se malo i oni mijenjaju, kakav je bio važio u Grčkoj u prošlom vijeku. Kao što je recimo ruski zagranični, kod njih je potpuno prenijet duh i etos i narod Rusije prošlog vijeka carskog doba, i onda i njihovo poimanje monarhije jedne grupe zagranične Rusa, vezivanje sudbine crkve za ruskog cara, mislim, je nešto što je razumljivo za Rusa, ali nije razumljivo za izvorno evanđelje. Ja sam to i sa njima razgovarao, ne zato što carstvo rusko je beznačajno, zaista od cara pa na ovamo događaju se tektonski poremećaj u svijetu. Tom pravu pogledu nemaju pravo, ali ne možete vezivati sudbinu Hrista Boga, ovapraćenoga i crkve, za bilo koju istorijsku formu, kao što nismo mogli vezivati ni za carstvo vizantijsko, ne možemo vezivati ni za rusko carstvo. Jer iza toga ideja, prvi Rim je pao, drugi je propao,
treći je Moskva, četvrto ne bude. To su već ideje koje su ideje ovoga svijeta na kraju, ipak istorijske. Hoću da kažem da su ti problemi veoma delikatni, kao što je problem recimo Carigradske patrijaršije, tu se slažem sa ocem Radovanom, suviše je možda otac Sado svojoj knjizi dao, literatura ga je na to podstakla, dao je akcenat na Carigradskog patrijarha, Carigradsku patrijaršiju, a previdio je da isti problemi postoje i u drugim pomjesnim crkvama. Zaista trebali, što kaže tako, nemilosrdni srpsku crkvu i da ne kažemo bugarsku i rumunsku pogotovo, antiohijsku, aleksandrijsku, to su patrijarsi, ništa manje značajni od Carigradskog patrijarha, da ne govorimo o moskovskoj patrijaršiji, čiji problem nije samo srbijanstvo koje je on ovdje naveo. Carigrad u stvari predvodi neko... Ne predvodi i ne predvodi, znate, rumunska crkva je prva priznala hijerarhiju prije Carigrada Anglikanske crkve još iz dva rata. A Antiohijska patrijaršija otišla mnogo dalje od Carigradske patrijaršije, ona je već proglasila interkomuniju sa monofozitima. Tako da stvar nije tako jednostavna. A onda treba imati u vidu, mislim, to su istorija i ima svoju muku i nevolju. Carigrad je pred iščeznućem. I danas je ono mnogo težem i tragičnijem položaju nego u 15. vijeku, kada je upravo sa tih razloga što je Islam ugrozio carstvo i Carigradsku patrijaršiju, što je tadašnji patrijarh Josif i imperator što su nametnuli, pokušali da nametnu Florentinsku uniju da bi se spasili jer je Zapad obećao pomoć. Otprilike i danas se događa slična priča. Carigrad vodi jednu određenu diplomatiju i prelazi granice normale, a to već radi, baš počeo da to radi od vremena kada je Carigradska patrijaršija izgubila milijone pravoslavnih u Grču, u Turskoj, i kada je polako počela da se svodi na jednu manjinu, a sad koliko ih ima u čitavoj Turskoj, nema ni 2000 pravoslavnih. Možda zamislite opstati tu. Ja lično mislim da se nama kao narodu u celini dogodilo ono što se događa sada. Carigradskoj patrijaršiji sa 200.000 Grka mi iščesli sa lica zemlje. Carigrad ima ogromnu snagu i moram da priznam i ovo kad je bio sad patrijarh kod pape. Znate, ono što nije izlazilo u javnost. Papa je htio ono nametne toga dana rukopoloženja nekakvog unijanskog biskupa. I time da na latinski način provuče ideju unijastva. To mi je pričao lično patrijarh. Kad sam bio u Augustu i svima nama je to govorio. I onda je patrijarh rekao, kad je čuo o tome, to je bio već dogovor kardinala, on je rekao, znači šta je, ako vi to radite, onda meni ništa ne drugo ne preostaje nego da sjedem po avionu i da se vratim nazad. Ja po tim muslimima neću postati, neću prisustovati ovom prazniku Petra i Pavla. I onda je papa sazvao kardinale i oni su bili primorani jednostavno da to pripravo odlože, da oni to popolažu, jer to je bila godišnjica Brest-Litovske unije, oni su htjeli Ukrajince da provuku na to tako, to što su uradili u Balamontu, i tu su primjer kod se save veoma dragocene. Taj Balamont je zaista jedan veliki pad pravoslavlja. Nažalost, prije toga, u 90. godine bio je takav sastanak u Fresingu u Njemačkoj i donijeti jedna drugačija deklaracija koja je mnogo trezvenija. Međutim, rimokatolici nisu bili zadovoljni, pa su onda preko Aračije, kako se zove u Italiji, pokušali da to promijene, tu nisu dovoljno uspjeli, ali su uspjeli u Balamontu jer tamo nisu bili ni predstavnici naše crkve, ni predstavnici grčke crkve, mitropolit Jovan Zizulas je bio bijesan na Stivenosa pred nama, kad sam ja to pitanje postavio, kako su oni mogli da potpišu takav jedan akt o sestrinskim crkvama, o priznanju unije. Znate, Zizulas je čutao, predavno, međutim, posle kad je zašao, on je izgrdio Stivenosa. Baš onako na pasja kola, što kaže, kakav je to način, da ti nas uvlačiš. Javno to nije svjedočanstvo. Da, znate, nekad nije sve, da se kaže, na svakom mjestu. Dobro, ali hoću da kažem, stvari su dosta, što kaže,
nisu jednostavne, nije ih lako. I ovo što kaže vladika Artemije, zaista, moji crkve su tu potpuno jasne. Mislim, danas vi sa ovim sredstvima moderne komunikacije, kad vi gledate na televiziji misu rimskog pape, koji se moli, vi ste već, ranije ste vi mogli da pobjegnete u pustinju, u svoje selo, nema veze sa njim, nema ga, ne opštite. Danas je nemoguće ne opštiti sa svim onim što se događa na ovaj i na onaj način u svijetu. Kako da kažemo, ono što je bitno i što treba da se dogodi, to je da pravoslavna crkva da se vrati sama sebi koliko je to moguće u našem vremenu. Znate, vi danas imate pravoslavnu crkvu Amerike, kad se potpuno i naše eparhije, da ne govorimo o Antiohijskoj i Grčkoj arhiepiskopiji, koja se potpuno već poistovjetila sa američkim stilom i načinom života. To se događa sa Antiohijskom patrijaršijom, Aleksandrijska patrijaršija koja se svela također na jednu malu grupicu ljudi, gdje su Grci, kao što znate, za vrijeme Nasera protjerani. Tako da te stare, moćne patrijaršije, koje su bile nositeljke pravoslavnog duha, koji su imali patrijarhe, koji su donijeli sve ove kanone, one su danas se našle u jednom položaju potpuno, da ne kažem, raspadanja. Jedina crkva koja je ostala da ima jednu zaista onako krepost u duhovnu snagu, to je grčka crkva sa Svetom Gorom. I mi smo ovdje gdje smo, to već znamo, gdje smo i kako smo i gdje nam je narod i ko nam je u crkvi i ko nam je van crkve i kakva nam je ovdje naša situacija sa svim našim folklorom i obezboženjem masovnim. Mi više nemamo pravoslavnu priču, pravoslavnog srpskog naroda više nema. On je bio nekada, više on je nestao. Danas imamo jedan velikim dijelom obezboženi narod koji ako se ogromno svoje većini drži crkve, drži se folklora crkvenog. Znate, to nije crkva. Znate. Tako da je potreba jednog dubljeg. Evo recimo samo da vam navedem primjer. Ja sam bio u Rimu, kad sam bio u posjeti rimskom papu. A živim na Cetini. Znate. Imao sam prilike, tu na otec Vladika Artemije kritikovo što sam tamo u jednoj crkvi držao besedu u jednoj grupi mladića. A ti šta radi svaki dan kad služiš iz Bogdje, nego blagosiljaš cijel svijet. Cijel svijet blagosilja, ono miris, kad kažeš mir svima, šta to znači? I hoću samo da vam navedem jedan primjer, molim vas. Tih predavno, i sad mi stoje predavno ta grupa tih mladića i djevojaka rimskih, i 200-300 ljudi su djevojaka. Ono što sam govorio, pa govorio sam recimo o Hristu, sam govorio o ulasku Hristom u Jerusalim. Ti mladi ljudi, oni ne da su slušali, oni su gutali svaku riječ. Da li ste rekli o Hristu u Jasenovcu? Pa nisam mogao da pričam sve. Dobro. Znate, hoću da vam kažem, a dođem recimo na moje pravoslavno Cetinu. Na pravoslavno Cetinu 5 godina sam mitropolit, ja nemam 5 mladića i djevojaka na Cetinju koji su otvorenog uha za moju riječ. A oni nisu imali komunizam. Ali imali su papizam. Papizam ih je naučio da na taj način slušaju svoje sveštenike, zato su vas slušali oni. Riječ Hristovu su slušali. Znate? Molim vas, ja bih imao potrebu da nešto kažem. Ima li neko pitanje i već smo Ima vrlo jasno pitanje vama i i vladici tako, arheologiju koja sam cijenio do skora i sad ga cijenim, ali mogu kaži.
Mogu da pitam, čuje se? Ne čuje se. Čuje se to? Ne čuje se, ja loše čujem. Ja sam doktor Svetomir Bojanin, teži sam psihijatra po zanimanju, pisao sam knjigu Duhovnost, psihijatrija i narod. Smatram da duhovno zajedništvo srpskog naroda ima ozbiljnije probleme od toga šta neki zizulakosi i neki patrijarci tamo u bivšim patrijarcijama govore. Eto vidite. Evo ni. Zato smo stigli gdje smo stigli, doktore. Jasenovac je prvi naš molitveni problem. Meni će ga šta misli patrijarh. Srpska pravoslavna crkva počinje od srpskog od života koji teče. Svaki onaj ko ne osuđuje jasenovačku žrtvu Hristovu, koju smo mi podani kroz naša tela, mislim da ne može i nema prava da stupa u kontakt sa katoličkom crkvom ni s ekumenstvom. Ekumenstvo posle. Prvo da vidimo šta ćemo sa nama. Šta ćemo sa Tomahawk raketama koje, gospodine Pjoviću, šta ćemo sa Tomahawk raketama koje je Papa blagoslovio kao rat protiv rata, kada je tamo Hristos opet stradao. Strada Hristos među Srbima stalno, a Srbi vode brigu tuđu, neki koji su odlučeni da vode srpsku brigu. Molim vas, dođite se u pamet. Srpska briga je prva briga srpskom narodu, grčka grčkom narodu, a sve zajedno su u Hristu jedno. A pitanje? To je moj odgovor. Hvala, ovo je mišljenje gospodina profesora Bojanina i dragocena ovako jedna dopuna možda ovog izlaganja. Ja bih htio samo ako se čuje pre svega da ocu Savi čestitam na tako da kažem hrabrosti kad je u pitanju objavljivanje ove knjige i slušajući večeras izlaganje naših uvaženih naših visokopreosvećenog mitropolita, episkopa Artemija i ostalih, razmišljao sam i o knjizi oca Justina Ćelijskog o pravoslavnoj crkvi i komunizmu. Ako je Sveti Ava Justin Ćelijski nazvan svojevremeno skrivenom savješću pravoslavlja, onda se pokazuje da je on zaista bio ta skrivena savjest pravoslavlja za dan, čas i za godinu. Verovatno za ovaj dan i za ovaj čas i za ovu godinu i za naredne godine u kojima nam prijeti ekumenizam u onom smislu o kome govori vladika Artemije. To je jedno. Drugo, sve više dolazim do uverenja da je Sveti Ava Justin bio dvostruko sankcionisan. Sankcionisan je bio svojevremeno od komunističke vlasti u Srbiji, ali večeras sam došao do jednog zaključka, a to je da je bio sankcionisan i od srpskih teologa u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ako je ta knjiga morala da bude objavljena u Solunu 74. godine i ako se čitala krišom u narodu, i ako se verovatno čitala krišom od pojedinih teologa, i ako se do danas nije dao neki sud o njoj, onda je Sveti Ava Justin Ćelijski, ma koliko i na koji način se on i u kom vidu vraćao među nas, ipak još uvek jedan uznik, jedan izgnanik. Na svu sreću, evo, knjiga je tu pred nama, knjiga je pred nama i oca Save koja je vama dokumentovana. Ja bih samo još jedno rekao, a to je da ekumenizam o kome reč nije ništa drugo nego duh velikog inkvizitora o kome govorio Dostojevski. Jedan veoma opasan duh, sve razarajući, i hteo bih samo još jednu konstataciju da kažem, a to je da stičem utisak da iz jednog osjećanja inferiornosti naši teolozi, pravoslavni, ne mislim samo na srpske teologe, iz osjećanja inferiornosti i teolozi velikodosljednici idu na poklonjenje u Rim i dešava se ono što smo sad vidjeli. S obzirom da Rim ima jednu veoma čvrstu organizaciju, Vatikan, da ima svoju vojsku, banki i sve ostalo što već ima, pravoslavne crkve to nemaju, imam utisak da pojedine pravoslavne teologije jednostavno napusti pamet iz želje da njihova crkva ili oni sami dobiju ono što Vatikan ima. Po tu cenu
Po tu cenu... Pitanje. Bilo bi možda dobro da se postavi neko pitanje, verovatno ima još neko... Dobro, ja ću onda, evo, izvolite, prosti. Ja bih se usudio da kažem nešto ovako, nećete mi zamjeriti, možda sam suviše govorio, ovako kao jedno dodatno objašnjenje. Znate, prosvećeni vladika Amfilohije je ukazao na jednu veliku opasnost koja se može javiti kod onih koji žele da zauzmu jedan zdrav svetotački stav prema ovoj pojavi. A to je jedna pojava koja u našoj pravoslavnoj crkvi paralelno sa ovom pojavom ekumenizma, jednog liberalizma, hiperliberalizma i modernizma jača, a to je jedna revnost neporazuma. Suviše mnogo ekstremizma. Mi ćemo recimo naći sredine u kojima se više govori o antihristu, o masonima, o novom svjetskom poretku nego što se govori o Hristu. Recimo kada govorimo o ekumenizmu, više ćemo da govorimo o tome šta je Papa rekao o Srbima u Bosni, šta je radila inkvizicija, tako nego što ćemo konkretno izneti utemeljene i objektivne stavove i istinske probleme. Prema tome trebamo da imamo u vidu da su sveti oci pre svega nastupali sa pozicija ljubavi prema čoveku. Treba poštovati ličnost u čoveku. Dakle, moguće je da čovek koji je rimokatolik, koji je musliman, može da bude veoma dobar čovek. Moralno izuzetno dobar čovek, kao što ih ima mnogih od njih i mnogo boljih nego što smo mi, koji mnogo više revnuju za veru koju imaju nego što mi verujemo. Dakle, mi njih kao ljude treba da poštujemo. Sjetit ćemo se kako su hrišćani prvih vekova, kada je kuga harala po neznabožačkim gradovima, dok su neznabožci bežali od svojih bolesnih, oni ulazili u kuće neznabožačke i njegovali te bolesnike, brinuli se o njima. Dakle, to je hrišćanska ljubav. Dakle, jedan zdrav stav, a upravo ja sam izložio te dve opasnosti skretanja na levu i na desnu stranu i ukazao na put oca Justina, koji je upravo dao jedan primjer kako mi ovdje u Srbiji treba da zauzmemo jedan ispravan stav. Sigurno, nama ne trebaju i ne smiju da budu modeli kako to rade starokalendarci u Grčkoj ili kako to rade zagranični Rusi, jer to su stavovi koji su proizašli iz njihovih specifičnih situacija u kojima se nalaze, to su ozbiljni jedni istorijski problemi i u svakom slučaju potrebno je i uvijek imati u vidu da smo mi pozvani da prizovemo i pripadnike drugih veroispovesti, ne samo hrišćanskih, nego i neznabožačkih, ka veri Hristovoj, ka istini. Ne smemo se zatvarati u sebe. Ali pri tome moramo da spojimo istinito i nelicemerno ispovedanje da je pravoslavna vera jedina istinita vera, ali spojeno sa jednom nelicemernom ljubavi, ljudskom ljubavi, razumevanjem, poštovanjem ličnosti i poštovanjem izbora. Prema tome, mene recimo razočaralo kada sam čuo da je jedan od glavnih argumenata zašto Papa ne može da dođe u Beograd bio upravo taj što on ne voli Srbe, što je on glasao da se bombarduju Srbi u Bosni, što uopšte nisu zreli i zdravi stavovi. Pre svega to je njegov lični stav, da li on voli Srbe ili ne. Međutim, mnogo je bitnija činjenica da upravo taj Papa ne dolazi kao privatna ličnost, nego dolazi kao jedan predstavnik, prvojerak jedne crkve koja nije u zajednici sa pravoslavnom crkvom, dakle crkve takozvane. Da li je to crkva? Pa kažem takozvane, mi koristimo, evo u knjizi je stavljene pod navodnike, ja ne bih želeo da budem toliko onako agresivan, da svo vreme govorim crkva pod navodnicima. Recimo, eto tako, baš crkva, dakle takozvana, on bi bio tu i desilo bi se nešto možda slično kao što se desilo prilikom dolaska arhijepiskopa Kenterberijskog, koji je primljen, dakle, po čitavom jednom protokolu kako se primaju pripadnici drugih crkava, dakle, ne pravoslavnih, opet taj naziv. Dakle, to je jedan suštinski problem. Dakle, s jedne strane, pokazati ljudima da mi zaista njih volimo kao ljude, da im zaista želimo dobro. Otac Justin Ćelijski je znao da razgovara, ja sam čuo od naših starijih koji su ga lično poznavali, da je on imao izuzetno ljubavi i takta prema nepravoslavnima koji su mu dolazili. Prema njima nije pokazivao nikakvu nadmenost, nikakvu mržnju, nikakvu gordost, kao sad vi ćete svi u pakao da idete, vi ste grešnici, vi ste ovaki onaki. Starac Siluan Atonski, prilikom u susretu sa jednim arhimandritom koji je propovedao tako u nepravoslavnim sredinama, on mu je rekao starcu Siluanu, kaže, pa eto, ja njima propovedam, pa oni, imate pogrešnu veru, sve vam je pogrešno, ići ćete u pakao, večno ćete se mučiti i tako dalje. Kaže, nije dobro tako. Potrebno je, dakle, pre svega u sebi svedočiti istinu pravoslavlja, živeći pravoslavno, zadobiti pravoslavnu ljubav, zaživeti
u dubini svoje duše pravoslavnom verom, a tek onda usuditi se vaditi trn iz oka brata svoga. Dakle, svedočiti na taj način i pridobiti brata. Nije dakle cilj samo da svedočimo da je pravoslavlje istinita vera, već i da pridobimo brata, da on shvati da to nije neka vera naša koju ćemo mi njemu nametnuti, nego da je to vera njegovih predaka, da je to ono što su verovali njegovi svetitelji kojima možda i poštuje i misli da ih poštuje na pravi način. Dakle, da li je gaženje svetih kanona i zajednička molitva metod kojim ćemo pokazati ljubav? Upravo u knjizi smo pokušali da pokažemo da ali nije to da kažemo i ovde sada. Jeste, to nije metod pravi. To ne može biti metod za sjedinjenje. Razgovor da, svedočenje svakako, ali dok ne postignemo jedinstvo u veri, ne može biti zajedničke molitve ni u kom vidu. To mora biti stav pravoslavlja. Tačno, pravo je. Više razgovora nema nikakvog. Molio bih samo, zaista, ako imam vremena, jedno pitanje, prosto me muči. Evo, iskoristimo priliku da pitam profesornog vladiku Artemija. Vezano za molitvu. I zaista tražim, po mom mišljenju, mogućnosti odgovora, ne samo ovako emotivni. Naime, poznato je da pravoslavna crkva, ili meni nije poznato, da nikada nije na jednom Vaselenskom saboru proglasila niti sudila zapadnoj crkvi za jeres. Može li neko... Odmah da odgovorim. Prosti, odmah da odgovorim. Jeste osudila jeresi koje je ispoveda zapadna crkva. Dopustite. Nije njih kao crkva, ne jeres koju oni ispovedaju. Ariju, Makedoniju, svim jereticima crkva ih je pozivala da budu pristupni, ali je bio prisutan na prvom saboru, imao je mogućnost da izloži odbranu svoju, ostavljenu mogućnost za pokajanje. Ja samo pitam da li je ikada na jednom Vaselenskom saboru, i zašto nije, pravoslavna crkva proglasila rimsku crkvu, odnosno zapadne hrišćani jeretici. Naime, Carigradska crkva nikada čak episkopa nije htjela da pošalje u Rimu, uvek i u rečniku i jeziku kaže se da je rimokatolička crkva. Pazite, to je ozbiljan problem. Drugo, da li neko može biti osuđen bez suda? To je sada posebno pitanje. Drugo, ono što sam htio vas da pitam. Mi imamo liturgiju oglašenih. Da li mi možemo da se, recimo, molimo sa neverujućima, u strukturi liturgije, gde ima propoved, gde imaju molitve, a kad kaže liturgija vernik, dakle, pričešće, evkaristija, jednostavno kažemo, oprostite, do sad smo pokazali da znaju znanje, ne možemo. Dakle, postoji li takva mogućnost i za, recimo, ako je sa neverujućima, a to jesu neverujući, podrazumeli, bili su neverujući katihumeni, makar, recimo, neke hrišćane da tretiramo na takav način. Razgovori. Možemo, ako oni izjave želju da budu katihumeni, da budu oglašeni, da se pripremaju za krštenje, onda ćemo ih pripustiti da bi se poučili na liturgiji oglašenih, da bi mogli da upoznaju naše bogosluženje. Bez takve izjave njihove nemaju pravo da pristuju, niti imamo pravo da se njima molimo. A da li to odnosi na sve? Na sve. Na sve se odnosi. Da li vi, kad služite, oprostite, da li kad služite, recimo, liturgiju Bilodire, da li kontrolišete ko je prisutan tu, ateista, bezbožnik, musliman, bilo ko? Da li možete da kontrolišete? A služite liturgiju? Sigurno ne mogu da kontrolišem, ali znam da nikom ne dozvoljam da učestvuje svesno u mojoj liturgiji, ko nije pravoslavan. Da mi peva Oče naš, da menjam liturgijski celiš sa nepravoslavnima i tako dalje. Onde gde moja svest i volja učestvuju, nema zajedničke molitve. Biću kratak. Znam, koliko sam mogao da ga shvatim oca Justina i znate, otac Justin je bio mnogo širi od svih nas, kako da kažemo, mnogo je, ne bi trebalo nekako da ga smestimo u svoje kalupe.
ću navesti samo poneki primjer koji će da neke od vas sablazne, recimo. U manastir Ćelije dolazi jedan hrvatski bogoslov, rimokatolik, koji je služio vojsku u Ćelijama i otac Justin mu je davao nahvalu. Recimo, to je jedan detalj, a vidite i znate šta otac Justin piše. I on stoji svim bićem iza onoga što piše. Drugo, otac Georgije Florovski, Jovan Mendov, Šneman, to su trojice od najpoznatijih teologa našeg vremena. Otac Justin ne jedanput je govorio da su oni savremeni apostoli pravoslavlja. A sve trojice su bili neprekidno učesnici svih ekumenskih skupova, počevši od New Delhija, čak i prije toga. To je, mislim, činjenica koja stoji istorijski. I treće što sam htio da kažem, mi smo istakli negativne strane koje su porazne našeg učešća u ekumenskom pokretu. Ali poštenja radi, i ovako istine radi, a hrišćani smo, moramo da kažemo, ima i druga strana čitave te priče. Da nije bilo Florovskog na asambleji u New Delhiju, ne bi osnova ekumenskog pokreta bilo učenje o Svetoj Trojici. To je bila velika borba. Jer bilo je dosta protestanata koji nisu htjeli da uđe Sveta Trojica kao i ličnost Bogočovjeka kao osnova ekumenskog pokreta. Blagodareći prisustvu pravoslavnih, velikih teologa, ne bilo kakvih, ne znam, diplomata i diletanata kao što obično to biva, na prvom mjestu Florovskog, nije bio samo Florovski, bili su ljudi, došlo je do ipak jednog, kako da kažemo, uticaja pravoslavlja, makar do jednog malog stepena, i ne samo taj uticaj koji je išao po zapadu. Vidjet će da je prisustvo pravoslavlja itekako djelotvorno bilo. Imate more za onih koji slikaju pravoslavne ikone po zapadu, čitave centre duhovne koji se interesuju za pravoslavlja. Znate, koji profesor otac Silvija Mastronapulos napisao jednu knjigu, Vladika Artemije sigurno zna, Nostalgija za pravoslavlja, gdje navodi velike ličnosti zapadnog hrišćanstva našeg vijeka koji čeznu za izgubljenom ravnotežom, koji osjećaju tragiku zapadnog hrišćanstva. Čitavi duhovni pokret među benediktincima, liturgijski pokret početka ovog vijeka koji je uticao, da kažemo, povratno, čak i na oživljavanje liturgijskog života u pravoslavlju, on se pojavio u Francuskoj, u Belgiji, koji je ostavio određenog traga. I još četvrto samo da kažem, jedno je činjenica da je Zapad, s obzirom na svoju gordost, s obzirom na izolovanost življenja zapadnih država dugovjekovno, u jednom trenutku nije imao pojma o pravoslavlju. Samo ću vam navesti primjer da su ozbiljni ljudi u francuskoj teolozi pisali da u okvirima Turske imperije postoje nekakvi ostaci, nekakvi hrišćana koji kuvaju ljudsko meso i njime se hrane. I navodili su Grčko. Uzmite Gibona, poznatog istoričara, kakav je njegov odnos. Jer pogotovo od 14. vijeka vlada puno neznanje u odnosu na pravoslavlje. Pravoslavlje se našlo izgubljeno u moćnoj Turskoj imperiji, Rusiji među Mongolima, tako da tu je, ja bih rekao, i tragedija protestantizma, što u tom trenutku, kad se javlja kontrareformacija, odnosno reformacija, nema, kako da kažemo, na horizontu, nema pravoslavlja, nema, recimo kada je bio Jan Hus, nema pravoslavnih crkava, to je potpuno odsječeno, otkinuto, nema ih, ne postoje. Neznanje, nezapamćeno neznanje, tek su kasnije pojedinci na zapadu, prvenstveno naučnici, koji su se bavili izdavanjima žitelja svetih, koji su se bavili izdavanjem tijela svetih otaca. Znate, oni su počeli da kopaju
na pravoslavnom istoku i da se vraćaju u tom bescem blagu. Tako da i mi danas, blagodareći tom njihovom trudu, uzmite samo minja, da se treba biti iskreni i pošteni, moramo da, kako da kažemo, gledamo stvari kako. Mi čitamo danas svete oce, uglavnom, svi pravoslavni narodi, blagodareći izdanjima rimokatoličkih teologa. Mi svoje sobstveno, kad je došao sveti Nikodin Svetogorac ili kad je došao sveti, pomozi mi reći, iz Rumunije, u 18. vijeku, Veličkovski kad je došao tamo. On je došao iz Kijevske duhovne akademije, došao i tamo u Kijevskoj duhovnoj akademiji on nije mogao naći djelo svetih otaca, on je tek došao u Svetu Goru i neki kaluđe su mu rekli imaju knjige svetotačke. Duhovna akademija Kijevska. Pazite. To je, hoću da kažem, kako imaju, stvari se moraju gledati mnogo kompleksnije, sadržajnije, historiosofskije, nije sad drugije. Moramo, kako da kažemo, kao hrišćani moramo misliti o svijetu, o sebi, to je moje mišljenje. I s jedne strane, zaista, djevičanstvo vjere, jedino što mi pravoslavni imamo, ništa drugo ne. Sem te vjere. I ako nju izgubimo, onda nemamo razloga postojanja na ovom svijetu. To je činjenica. Naše svjedočenje danas pravoslavlja u svijetu, katastrofalno. Ja to govorim jer sam vidio na svih 5 kontinenata pravoslavnu crkvu. I u dijaspori i unutra. Kako je svjedočenje pravoslavlja srpskog pravoslavnog naroda i srpske crkve sad ovom trenutku? Recite mi. Kako je svjedočenje ruske crkve? Da postoji. Jedino... Da postoji, to je velika stvar. Hvala, doktore. Ne samo to, ne samo postoje. Ima... 200 godina, uništavanje krvlju i mačem. Ne samo da postoje, nije samo da postoje. Sad ću da kažem, svjedočenje najdragocenije. Pazite, s jedne strane, što kaže, paži ovo što kažem, a s druge strane, svjedočenje pravoslavlja je svjedočenje u krvi, mučeničko svjedočenje. I tu je ovo što vi govorite, Jasenovac, ne samo Jasenovac, nego Gulazi, ne samo Gulazi, nego veliko more mučeničke krvi koje ne može ostati da ne urodi nekim plodovima u budućnosti. To je ono što je naše svjedočenje. Da. Prema tome, lako bi bilo riješiti stvari da su one tako lake, da su tako jednostavne. Ono što je najbitnije po mom shvatanju, to je da zaista obnavljamo u sebi, i u tom pogledu je dragocena knjiga oca Save, a da ne govorimo o knjizi oca Justina, da obnavljamo u sebi to dubinsko samosaznanje o crkvi pravoslavnoj. Da učimo šta je pravoslavna vjera i šta je življenje po vjeri pravoslavnoj. Jer nije dovoljna vjera bez plodova, što kaže vjera bez plodova je mrtva. Mrtva je. Ja vidim recimo tamo gdje je živa vjera, u našoj pravoslavnoj Grčkoj sad. Vidite kolika je ogromna ljubav se izlila preko te žive vjere djelatne na naš narod. Ja vam garantujem da se dogodilo Grcima ono što se nama dogodilo, da ne bi, da ne kažem 1%, bio sposoban srpski narod da uzvrati, da tamo. Šta to znači? A ima to vjeru, trebalo bi da ima. Ali nešto ima što kaže trulo u državi Danskoj, ima nešto što nas iznutra razbilo, raslavilo, razbilo. I sve su to problemi koji su i vezani za ovo što o čemu smo govorili, koji nisu vezani za ovo, ali su vezani za našu sudbinu ovdje gdje jesmo i za naše svjedočenje, kako da kažemo, u svijetu i vjerom i djelima. Sve ovo treba imati u vidu što je rekao mitropolita Amfilohije, ali zato treba mnogo vremena. Dok su išli na te skupove teolozi tipa Florovskoga
Majendorfa i Šmemana, oni su išli da svjedoče i svjedočili su. Tada i nije bilo ovih scena koje smo gledali. I njih je Bog pozvao na vreme iz ovoga sveta da ne bi se njihovo delo i svjedočanstvo svelo na ovo što su malo previdjeli. I još nešto. Tačno je da pravoslavni svjedoče krvlju svojom, ali ovi pravoslavni koji ovako ekumenišu, oni po toj krvi gaze bestidno. Pogledajte vi svete oce, oni su razgovarali sa jereticima, ali nađite mi jednoga od njih koji je išao da služi sa arijancima, da se moli sa njima, ili sa bilo kojim drugim jereticima, da bi svjedočio svoju veru. Ne. U razgovoru da, na saboru da, do osude. Posle osude nema nikakvog sasluženja ni molitve. To je ono što pravoslavlje i pravoslavna crkva treba da bude i da na takav način svjedoči svoju veru, svoje dostojanstvo i svoju duhovnu vrednost koju ima, to je samoga Gospoda Hrista. Vladiko, ja bih se nadovezio na vas. Na jednom mjestu otac Justin kaže da u ovoj knjizi Pravoslavna crkva i ekumenizam ja sam je preneo pre 15 godina sa Svete Gore u rezervoaru za gorivo. Kaže se na mjestu, kaže, nema dijaloga ljubavi bez dijaloga istine. Kada pregovarači pomoću laži vode dijaloge, ne čine dobro ni sebi ni onima sa kojima vode dijaloge. A da se ne možemo moliti sa njima, to je evidentno. Vladika je upravo sada rekao jednu činjenicu koja je veoma važna, a to je da je ovaj dijalog, odnosno dijalog ljubavi, kako se on zove, jedna sasvim nova pojava. Tako nešto nije postojalo i veoma teško se može, i najbolji poznavaoci istorije crkve mogu da faktima i zdravim argumentima obrazlože da je tako nešto postojalo ranije. Primećuje se jedan zaokret od 1920. godine, upravo na području Carigradske patrijaršije, mada su nekako aktivnosti na tom polju počele ubrzo i u svim ostalim povijesnim crkvama. Dakle, stvorio se jedan drugačiji stav, tako da s pravom se može reći da je u pitanju jedna sasvim nova pojava. Sveti oci jesu svjedočili istinu, dakle, istinovali su u ljubavi, ali danas se istina i ljubav potpuno razvajaju. Dakle, moguće je živjeti u ljubavi, a istina nije bitna. Kao što je patrijarh Atinagora govorio, vreme dogmata je prošlo. Nek teolozi razgovaraju o dogmatskim razlikama, mi ćemo da živimo u ljubavi. Drugim rečima, upravo osnovni temelj za buduće ujedinjenje svih hrišćanskih, a možda, nadam se da neće, i nehrišćanskih vera, bit će upravo to da mi živimo u ljubavi i miru, da propovedamo probleme ekologije, kao što je ustanovljena od strane Pravoslavne crkve, nedelja molitve za zaštitu čovjekove sredine početkom septembra mjeseca će da bude, onda ćemo se moliti, verovatno kao što katolici imaju nedelju molitve za ovo, za ono, možda, nadam se da neće biti za nekoliko godina nedelja molitve za zaštitu životinja ili vrsta životinskih koji su pred istrebljenjem. Dakle, drugim rečima, crkva polako postaje jedna humanistička ustanova kod tih ekumenista i zato je veoma važno da se digne reč upozorenja da tako nešto ne može sutra dan ukoliko se usvoji zvanično i prihvati, da ne može da prođe kod vernog naroda. Jer sjetit ćemo se kad je prihvaćena Florentinska unija, kada su je prihvatili arhijereji koji su bili, pod pritiskom su je prihvatili u Italiji, oni kad su se vratili, ta unija nije imala vrednost jer verni narod je nije prihvatio. Zato je cilj, upravo možda i ovoga našeg razgovora, da se pokrene u vernom narodu jedno upoznavanje s ovim problemom, kako se sutra dan nešto tako ne bi moglo desiti na našim terenima i kako bi jednostavno narod, odnosno crkva Hristova, reagovala na pravi način u slučaju da se tako nešto sprovede. Eto, to je... Ja sam bio sada prisutan, kad sam bio mogao da... Da nemojmo, dajmo, idemo kući ljudi, šta vam? 3 sata. Pa 3 sata. 3 sata, šta vam? Ja sam kao sveštenik vrlo zadovoljan sa ovim večerašnjim tako ovdje razgovorima, sa mišljenjima koji su u svakom slučaju različita, ali u svakom slučaju istinita. I neophodno je potrebno da se suprotstavlja mišljenja da bi se neke stvari iskristalisale koje mi treba da znamo, da prihvatimo i da se upravljamo na neki način u svom životu i odnosu prema idovernima.
Moj dragi vladika Artemije, on je dakle iskazao i bio je kategoričan, recimo da ne mogu inoverni da se mole sa nama i tako dalje. Ja bih samo sigurno, to je možda tako, neko bi rekao da je besmisleno pitanje, inače je vrlo važno i za mene, kao sveštenika i za naše verne, ovamo uputio posvećeno jedno pitanje, to je kako objasniti onda čudesna isceljenja, recimo muslimana u manastirima, recimo manastir Ostroškom i drugih tako inovernih ljudi, kad su oni već tu, vjerojatno su bili na liturgijama, nad Kivotom se to glasilo. Ako izvite, ja mi tako molim se. Dolaze da dobiju nešto zemaljsko, da dobiju zdravlje, da dobiju isceljenje, da dobije nešto to. I tačno je da nema čoveka u kome je lik Božji potpuno uništen. U tim ljudima sigurno ima nešto dobro. Oni od Boga ne traže ništa večno, traže zemaljsko i Bog im kao njihov tvorac zna njihove potrebe, to i daruje preko svojih svetitelja. Da ne bi za ono malo dobra ako ima u njima tražili nagradu neku na onom svetu. Tako i grešnici i bezbožnici u ovom svetu prolaze gledano ljudskim očima mnogo bolje nego oni koji veruju i koji se trude da žive po zapovestima Božjim. Pravednici često mnogo stradaju. Apostol Pavle kaže, svaki koji hoće pobožno da živi bit će gonjen. Zašto? Jer nema čoveka bez greha. Za naše grehe stradamo, a da bi za našu veru i naša dela bili potpuno nagrađeni na nebesima. A ovi koji dolaze nevernici u naše svetinje, oni od Boga traže, oni veruju u Boga po njihovoj zamisli i traže od njega ono što njima treba. I Bog im to kao pun ljubavi, kao Bog ljubavi i daruje. Ali to nema veze nikakve sa ovom temom ekumenizma, zajedničkog moljenja i tako dalje. Ovim bi završili ovo veče, samo da još gospodin Dušan Milovanović kao domaćin kući kaže reč. Kao nedostoji domaćin ove kuće, ja molim preosvećeno časne oce da blagoslove samo nekoliko reči da kažem. Za mene kao istoričar umetnosti, što se ne čini u osobitoj vezi sa večerašnjom temom da jeste, a jeste, iako me škola nije učila da jeste, večeras je nekoliko, tako da kažem, profita. Prvo, mene je strašno drago što iz moje kuće, iz Muzeja primenjene umetnosti, odapeta još jedna strela, ja tako volim da kažem, koja ide put svoga cilja i paralelno od večeras sa jednom većom, plamenijom, značajnijom strelom Ave Justina, kad cilj razobličenje jeresi. Već smo večeras u nekoliko navrata pomenuli zakonopravilo ili nomokanon, odnosno Krmčiju, kako se Rusi zvali. Kad bude ta knjiga ponovo izašla na savremenom srpskom, verujem i nadam se da će mnogo manje biti ovakvi pitanja kao što su dolazile večeras sa ove strane iz publike. Tamo je jako jasno, jako čitko rečeno sve gotovo o jeresi. Najduše je citirao Dušanov zakonika, znamo da je to mlađe štivo i mlađe delo, koje je u stvari jedan sublimat prethodnog zakonopravila, koji je sklanjan ovome narodu sa očiju, evo, do dana današnje. Nadamo se i molimo za dobro zdravlje doktora Milorada Petrovića da što pre posao kraju privede. Ja bih samo voleo da se setimo jedne stvari, pošto kao istoričar umetnosti razmišljam u slikama. Poslednje slike koju monah pre svega iznosi izlazeći iz manastira Hilandara. Kad se prođe kroz dva prva odgrobljena dvorišta, navede se na treće. Prvom je Bogorodica od Igitrija, zaštitnica Svete Gore, u drugome nema ništa. U trećem dvorištu na zidu, znači poslednja informacija izlazeći iz Hilandara, što je jedna mala freska, nastala dosta kasno u 18. veku, gde je Arkanđel Mikajlo na konju sa plamenim mačem, u jednoj ruci drži evanđelje i iz usta mu izlazi jedan zrak.
To se zove u ikonografiji Vojujuća crkva. Međutim, pitao sam monahe, pa su mi oni kako kažemo, najprostiji, ali verovatno u veri najdublje otišli, objasnili šta je to. Kaže, to ti je znak ovako, da kad ideš napolje, ti moraš da svedočiš evanđelje i da se boriš pomoću reči. Ja bih volao kad bi večeras priča o naše dve knjige kojima smo govorili, izašla iz ove kuće, naravno da ćemo izaći, ali od vas ovde prisutni, da pronesete reči svedočenje dvojice jednog svetitelja, jednog mladog monaha, ustavno mladog, koji svedoče i pokušavaju da razlobliče jeres. Hvala vam svima na pažnji, osobito zahvalnost dugujem gospođi Radi Mišel i naravno našim ocima koji su večeras besedili kako to naša vera i zapoveda i ume. Hvala svima.